Wie is aan jou kant vanmôre? Wie is aan jou side? Ek het al 'n bietjie gewonder, wie van jou kant? Wie is aan jou kant? Wie is aan jou side? God is on my side. Kom ons lees Romeine 8, die bekende deel, vers 31. Hy sê, wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Kom ons sê dit hardop vir onsself. Gaan net vir my terug. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? If God is for me, who can be against me? Vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? Hierdie is so kragtige vers. Ek wonder of julle hom sal snap. God is die een wat vryspreek. Amen. Julle moet hierdie vers merk, hy is belangrik. 34. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar of swaard. Hy beskryf al die dinge wat ek en jy in ons lewens deurgaan elke dag. Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Onder al die omstandighede is ons meer as oorwinnaars. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in hierdie skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Okay. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? Oh, this is such a powerful verse. Because, listen to me, I think, it's just my opinion, and opinion is just something. But Christians are condemning themselves much more than anybody else. They are condemning themselves. People are condemning themselves. You'll see it in the context of the sermon later. It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? All the kinds of troubles that we encounter every day. As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. More than conquerors. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, evil powers, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Who is on your side? Who is on your kant? Jy sien, hierdie vers beskryf die wyse waarop God ons bewaar en beskerm. As God vir my is, wie
en wat kan teen my wees? Dis wat Paulus vir die Romeine skryf. En hy beskryf al die ellendes en die goed wat ons in ons lewens deurmaak. Want ons gaan dit deurmaak, ons leef in 'n gebroke wêreld. As gevolg van die sondeval word ons siek, het ons ellende, het ons smart, het ons te doen met die dood. Hy sê, maar al hierdie goed gebeur met ons. Maar niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Want die Here is aan ons kant. But there's a way that we can sort of cancel this protection God gives us. Did you know that? You can cancel out this protection. And it's not the devil that cancels it. It is you as a Christian that cancels it in your own life. And the way that you lose this protection from God being with you, and that in spite of everything that happens, that nothing can separate you from the love of God, you lose that because many times people believe a lie, or lies that the devil tells them, which are very spiritually clothed, must I say. Omdat mense dikwels die leuen van die vyand glo, eerder as die belofte van die Here, kanselleer hulle die beskerming van God oor hulle lewens. Want dit gaan wees soos jy glo. Amen. Besef julle dit? Dit sal wees soos jy glo. Elke keer as mense na Jesus toe gekom het, vir genesing, vir wat ook al, dat Jesus gesê, laat dit wees soos wat jy glo. En as hy geglo dat hy gesond word, gaan hy gesond word. Jou geloof, dit roep dinge tot stand. Your faith, what you believe, brings things into being into your life. So what do you believe? Do you believe the truth of God's word? Or do you believe the lie that the devil sometimes spread with a very, and I want to lay much claim on this, on a very spiritual sounding lie? You might lose. Because it was by telling a lie right in the beginning of creation that Adam and Eve failed and lost the protection of living in the presence of God in the Garden of Eden. They believed the lie that the devil told them. Hulle het 'n leuen van die vyand geglo. Want die duiwel het gekom en hy het 'n leuen vertel vir Eva. En Eva het gekyk en sy het met haar eie vrye wil keuse besluit, maar weet jy, die leuen wat die duiwel as waarheid voorgehou het, klink mooier as die ding wat God gesê het. En sy blik, en sy gaan na Adam, en Adam luister na wat Eva sê, sy dra die leuen wat die duiwel oorvertel het, gaan dra Eva oor en Adam kies met sy eie vrye wil om ook die leuen te glo en saam te eet. You choose out of your own free will to either believe the truth of God's word. God said they will surely die if they eat from that tree. The devil said, no, you know what, it's not so serious actually. You know what, it's actually God trying to rob you of some pleasure. And through their own free will, they made a choice. And that choice had serious consequences that we suffer even till today. Because it's by free choice that you choose to either believe truth or lie. Jy kies wat jy glo, weet jy dit? Die duiwel het nie met 'n geweer teen hulle koppe gestaan en gesê om dit te doen nie. Hy het vir hulle 'n leuen vertel. En hulle het die leuen gevat. En dit geglo. Dit in hulle lewens toegepas. Jy sien, Johannes 8 vers 44 en John 8 vers 44 lees ons dat Jesus praat oor die duiwel en hy sê dat die duiwel is die vader van leuns. The devil is the father of lies.
He knows how to lie. He knows how to mesmerize people with lies that he tells. Hy weet hoe om leuns in te kleer op so 'n manier dat dit vir 'n mens aanvaarbaar lyk. Hy het dit met Adam en Eva wat elke dag in God se teenwoordigheid spandeer het hy so gemesmerize met die leuen dat hulle dit geglo het. Hy kleer dit goed en hy is die vader van leuns. En daarom moet ek en jy vir die Here vra om ons te help om te onderskei tussen leuns en die waarheid. Want dat die duiwel self vermom hom soos 'n engel van die lig. Hy is nie die engel van lig nie, maar hy vermom hom soos een. Dit lyk goed, dit klink goed op die oor wat hy sê, want dit het goed geklink op die oor van Eva om van die vrug te eet. Wat dis die enigste boom wat hulle nie mag geëet het nie. Hoekom moet jy nou? Jy weet? Die mens in sy vrye wil. Gelowiges is baie lief daarvoor om wel die leuns van die duiwel te glo. Kom aan, ouens. Nou kyk julle my almal so skeef uit met 'n houtoog, het ons altyd te kinders sê, kyk my uit met 'n houtoog. Maar ek wil vir jou sê, gelowiges, my mening, en ek kan verkeerd wees, is baie lief om die duiwel se leuns te glo. Nee, maar kom, ek gaan jou verduidelik hoekom ek so sê. I have an opinion, just an opinion, that I think believers especially loves to believe the lies the devil tells them. You might say, jy sien wat die duiwel op sy manier en baseer baie van sy leuns op skrif. Did you know that the devil many times, the lies that he tells, he finds in scripture? Why do I say that? With the temptation in the desert, when Jesus was led by the Holy Spirit for 40 days into the desert, at the end of the 40 days, what did the devil do? He came to tempt Jesus, and what did he use? He used scripture. He did not use the Bible of Satan or the Book of Mormon or the Quran, or he didn't use the Playboy or things like that. Smaal die manne nou, julle weet waarvan ek praat, né? He used scriptures. And he said, because it is written, now that you're hungry, if you will say to these stones, they must turn into bread, they will turn into bread. You've got that power, you must do that. It sounds very good. It's because it's scripture. But Jesus realized that though it might sound very spiritual, it was not the truth. So he said, no. You shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. En toe kom die duiwel en sê, okay, ek sien dis die pad wat jy probeer. Nou ja, kom ons sit jou hier so op die tempel en sê ons vir jou, maar weer spring nie so af, want die Bybel sê ons, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, sodat jou voet nie teen die klippe stamp nie. Klink baie geestelik is dit nie. Dis dan skrif. En ek lei in met dit. Net so, kom hy, elke keer gebruik hy skrif. Wie jy uit die skrif gebruik om die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes te mislei. Want al die goed wat hulle gedoen het, wat verkeerd was, wat Jesus aangespreek het, was gebaseer op die wet en die profete en die geskrifte van die geskiedenis. Dit was nie op demoniese boeke en demoniese praktyke en op pentagram tekentjies en vrymeslaergoedes gebaseer nie. Dit was gebaseer op die wet van Moses. Al hulle geestelike besluite
was op die wet van Moses gebaseer. En ek het begrip partykeer, want ek besef, die oomies wat al die reëls gemaak het dalk seker die beste van bedoelinge gehad, wat hulle wou keer dat mense nie moet geskei word van die Here nie, hulle wou hê dat mense hemel toe moet gaan, en so hulle het reëls en reëls gemaak, en al hoe meer verkeerd, jy weet, dink aan die ou rabbi, ek onthou, toe ek die môre dit in 'n koerant lees, toe lag ek so vir myself, die ou rabbi wat 'n verklaring gemaak het en gesê, dit is sonde om op die Sabbatdag in jou neus te krap, want jy kan 'n haartjie uit jou neus uitpluk en dan het jy gewerk vir die dag. Want jy mag nie hare sny en skeer. Oh my word. En net nie die vleeu ook wegwaai nie, want wat hy ook gewerk. Sy bedoeling was dalk goed, want jy moet net nie die wet breek dat jy hel toe gaan nie. Hy was verkeerd. Want dit is nooit wat God gesê het nie. Maar deur vrye wilkeuse het mense gekies om partykeer die leuen geestelik in te kleer. We choose so many times by free will to color the lies that the devil comes and hold us to us as truth, to make it more acceptable. You see, many times the lies with which the devil misleads, especially believers, is because it sounds very spiritual. We must like to be spiritual. I don't know about you, I like to be spiritual. It's part of my life. Because if I'm not spiritual, then I won't have a relationship with Jesus Christ. Isn't that so? But many times the lies that he told, just as with the Pharisees and the Sadducees, sounds very spiritual. And because you have the desire to be spiritual, be more spiritual and grow spiritually, you sometimes eat the lies, hook, line, and sinker. Like that rabbi that you cannot put your finger in your nose on the Sabbath day because you might be working if you, by accident, remove a hair from your nose. And many times it is the interpretation of the scripture which actually suits the narrative that the devil wants people to believe. Hear my heart. Many times how people interpret the scripture, because they interpret it differently from what it is meant. They interpret it differently from context, and I'll later on in the service I'll show you a video clip about context, and hope it will bless you as it blessed me. Jy sien, van die interpretasie, jy weet hoe mense voel die Bybel dit vir hulle sê, word buite konteks geïnterpreteer en verstaan, en dit pas die narratief van die leuen eerder as die waarheid, wat die Here werklik gesê het. Het die Here werklik, toe hy gesê het, dat jy op die 7de dag moet rus en nie moet werk nie, het hy regtig bedoel, jy mag nie daarin, jy weet as jou neus heek, iets doen nie. Dink jy regtig, dit was die konteks van wat hy gesê het. Ek wil vir jou sê, nee, my verstand sê vir my nee. Maar omdat die mens die begeerte het, om baie geestelik voor te kom, kom jy en jy interpreteer goed, op 'n sekere manier. So, Jesus het die duiwel probeer mislei. Die duiwel het Jesus deur skrifte gebruik, en dan te sê, daar staan geskryf, ja, maar daar staan ook geskryf. Maar een ding wat ek agterkom is, Jesus het geweet wat die Satan se motief was. Hy wou Jesus laat val. En dat die duiwel het eintlik maar net die skrif misbruik. Reeds met Adam en Eva, kom ons gaan terug na Adam en Eva toe. Wat het, hulle het nie die Bybel gehad soos ons vandag die Bybel het. Daar was nog nie die heilige skrifte nie. Hulle het elke dag met God gewandel in die geritsel van die aandwindjie. Persoonlik God gesien, beleef. En God het met hulle gepraat en hulle het self by God gehoor. So dit wat hulle gehad het om op te leef en te werk was die
woord van God. Soos wat ons vandag sê, die Bybel is die woord van God. And then the devil came and he said, is it so that God said? So he sows doubt into what the Word of God says, and he makes a different interpretation of what God has actually said. That's how he from the beginning, he worked with the Word of God. Whatever God said, he turned around. So we need to be careful. In 1 John 4 verse 4, the scripture teaches that he that is within us is greater and stronger than he that is in the world. Do you believe that? Amen. Now what I find is that people hear this particular verse and they affirm it, they will say amen, but they do not actually believe this. And why do I say that? Because when you hear them talk about the things that happen in their lives, they give the devil much more power and praise than they give God. They actually do not really believe that he that is in them is greater than he that is in the world. They actually believe the one in the world is stronger than the one in them. That's the way they speak about it. Hoekom sê ek so? Want as jy hoor, dat sal ons hoor, dis die duiwel het dit gedoen, of die duiwel het dat gedoen, of die duiwel het so gemaak, of is hierdie vloek, of is daardie vloek, of is hierdie binding, of is daardie voorvader ding, is die ding, en is daai ding, dis die messelaars, en dis die luisteraars, en dis elke ding, en ons is al hierdie vrees in ons goed is, en ons sê in die een oomblik sê ons, hy wat in ons is groter en sterker as hy wat in die wêreld is, maar kom ons kyk dit gou een kant toe, want ons is so lekker bang vir al hierdie ander goeders, dis baie sterker, ons glo dit eerder. Eina. Hallo? Al wat die duiwel nodig het, is dat ons alleen moet glo. Dat dit nie eintlik so is soos wat God sê nie, maar dat dit bietjie anders is. Dis al wat hy moet hê. Al wat moet gebeur is, dit is nie heeltemal so soos die Bybel sê nie, dis bietjie anders. En dat hy is, die duiwel wil hê ons moet dink hy is baie sterk en dat hy deur God se beskerming in ons lewens kan indring. En hoekom ons dit doen is omdat ons ellende in ons lewens ervaar, wat die realiteit is. En nou kom ek weer by dit. Hoekom beleef ons ellende? Hoekom word mense siek? Hoekom het ons finansiële probleme? Hoekom het ons huweliksprobleme? Hoekom? Want ons leef in die gebroke dispensasie van na die sondeval. Dis die effek van die sondeval. Dit sal met ons wees tot en met Jesus weer kom. Maar intussen het God beloof dat hy met ons is. En dat hy wat vir ons is. Met ander woorde, wie kan teen ons wees? Jy gaan die goed beleef, maar dit is nie God se wil nie, en dit is ook nie die duiwel wat 'n vrye hand het nie, dit is ons gevolg van die effek van die sondeval. So as iemand probleme in sy lewens het, moet tog asseblief nie nou gaan grawe om te soek of iemand dalk iets gesê het of nie gesê het of gedoen het of nie gedoen het nie om dit te probeer regverdig nie. Dit gebeur. Nou gaan ek en jy net een ding doen en dit is ek en jy gaan bid daaroor en ons gaan God vertrou. Finish en klaar. Ons gaan nie soek watter ander goed is daar kon wees wat skeef geloop het. Want God is met my. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. We really do not need to go and find all kinds of supposed causes and even use scripture very spiritually to justify why we actually proclaim the devil is stronger than God. There's something that Jesus said to his disciples. If you will read that in Matthew 10 verse 13 to 14, if you just write that down, I haven't put it up. But Jesus sent out his disciples. And he said to them that they must go out, preach the gospel, heal the sick, and all that. And he said they must go to people from house to house.
And if people accept him in their house, usually in the biblical times, when you open the door, nowadays we say hello, we say good afternoon, good morning. But they had this way of greeting, shalom. Shalom means let the peace of God be upon you. So when they got to their house and they gave this blessing, when they greeted, there was a blessing by the peace of God. And if the people in that house did not want to accept them and the blessing they spoke, God said, let that peace return to you. Because they do not accept it, let it return to you. Hoop julle wil verstaan. Hy sê, dat die vrede dan terugkeer na jou toe. As die ou dit nie waardig is nie en dit nie aanvaar nie, laat die vrede na jou toe terugkom. Met ander woorde, jy het die vrede van die Here oor die ou uitgespreek, hy wou dit nie hê nie, nou kom dit terug na jou toe. So jy gaan daardie seën ervaar, die ou wat dit nie wou hê nie, verloor uit. Mense wil vir julle iets sê. Dieselfde met negatiewe dinge wat mense oor ander mense en oor gelowiges uitspreek in die goed. As jy dit hoor en jy aanvaar dit, dan word dit deel van jou lewe. Maar jy kan net sowel die negatiewe afsny deur te sê, ek aanvaar dit nie. En as ek konsekwent wil wees, dan moet daardie slegte ding wat my toegewens is, terugkeer na die ou wat dit uitgespreek het. Wat dan met hom gebeur is sy saak. Hallo. If somebody speaks bad about me, wishes me something bad, if I do not accept that, it will most probably just return to him. May whatever happen to him, whatever happens, I'm not worried whether he gets a cramp in his heart and die on the spot. It's not for me, because I have not accepted it. So many times people have come to me to say, Pastor, you know, so-and-so said so-and-so about you, so-and-so said that, and so-and-so said that, and so-and-so said that about the church, and so-and-so said that. And usually the first thing is, I get upset because the people come and tell me stories. And number two is, I usually say, I don't accept it. Finish and job. I'm not going to go and call the intercessors and get the assembly to pray now because somebody said something. I reject it out of hand, I don't accept it. And that's the end of it. It returns to whoever wished it bad. Many years ago when I came here, the Spirit of the Lord was so present in the services then as well. And there was a young man attending service with an elderly lady always, and he then said, when he sat in church, here on the roof of the church, he sees the demons running up and down here on the... And the old lady was very upset. She shared it with me. And I became angry, because usually it makes me angry when I hear such lies. I said, he's telling a lie. Where the Holy Spirit works, the devil can't be present. So the demons that he said is maybe his own demon, but it's not demons that are here to do anything. Because the Holy Spirit was present. No demon has any influence here. We don't accept that. And I rejected it out of hand. I didn't even call the church and say before that, let's come and pray Sunday before church and cast out all the demons running on the roof. Oh my God. There are 2 angels for every demon. Amen. Why don't they see the angels? I just wonder. Want die engele trek hulle rondom die wat hulle vrees. Amen. Well, you see, many times the lies are so spiritual. Die leuns is so geestelik. Want hy sê, as die huis die vrede nie waardig is nie, en die persoon dit nie ontvang nie, laat die vrede na jou terugkeer. Met ander woorde, die persoon op wie die seëngroet van Shalom nie ontvang nie, keer dit terug na die een wat dit uitgespreek het. So as iemand jou kwaad te wens,
moet jy dit net nie aanvaar nie. Ek is regtig bekommerd. Want ek hoor altyd hoe dat Christene, wanneer iemand 'n bietjie moeilike tye deurgaan, hulle sê, ja, maar ek sê dit oor hom gesê, en hy het dat oor hulle gesê, en dit, en ons moet hierdie goeders breek, en daai. Since when? Want die oomblik as jy daai goed begin bestraf, en te kere gaan daaroor, beteken dit jy dit aanvaar. As waar. Hallo? The moment you start with all these warfare cries against the devil and whatever, he has been defeated on the cross. My goodness, how many more times do you want to defeat him? He has been defeated. Amen. Completely defeated. So how many times do you still want to defeat him? Do you want to do a better work than Jesus did? Then we want to have, no, just don't accept it. Just don't make it your own. Don't take ownership of it. Moet nie eienaarskap vat, moet dit nie jou eie maak nie, moet dit nie in ontvangs neem nie, mense. Hou op om te sê, oor daai ene se lewe is dit se dit en dat se dat en dit se goed so. My liewe aarde mense, dit klink vreeslik geestelik, maar dit vat jou van die spoor af, want as jy hier agter jou vyand aan. Ja, dis waar. Want hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Volg die woord van die Here, man. Bly op die pad wat die Here sit, want dis waar die klampe weggevat is, waar die pad gelyk gemaak is. So lekker as ek saam met die boere gaan na hulle lande toe. As paadjies, man, hulle is mooi gelyk en hulle loop lekker. Tot ons in die lande inry. Dan moet jy vashou. Is nogal lekker, jy weet, ek hou van rollercoaster ry. Nee, en ek wil nie meer saam speel nie. Jy sê, die oomblik wanneer jy van die pad wat die Here gespel het, afbeweeg, gaan jy die hobbels en die goeders begin kry. Hoekom? Wie het gekies om van die pad af te gaan? Die ou wat die voertuig bestuur. Hallo? Ek kan besluit of ek op die pad bly, en of ek van die pad afgaan, en my waar al die hobbels is. Goed, partykeer, ja, dis lekker as jy daar in 'n wildreservaat is, waar jy kan die interessantste wild gaan sien, en jy toegelaat word om in die veld en agter die goed aan te gaan. That's nice. Maar dis nie waaroor dit eintlik gaan nie, want verkieslik moet ek op die pad bly. Amen. You see, it is by free choice. It is my choice. If I hear about somebody that said something bad or expressed some bad thing over my life, it is my choice whether I accept it. And let me confess to you today, because there was a time when I was also believing all these things, and I remember when I prepared my sermon, I remembered this situation distinctly. It was about a marriage that broke up. The lady always attended church, the husband never attended church. So obviously we as a church, because you hear her side of the story, you sympathize with her and you take her side. And then we started, praying against this guy. And even praying, pack his suitcases, let him leave town and all these kind of things. And it did not happen at all. Nothing bad happened to that guy at all. Because later I discovered, the lady wasn't so innocent as she claimed to be. But why didn't it work? Because that's not what God's word teaches us. It does not teach us to stand up and pray against people and bestraf hulle en condemn hulle en wens slegte goed nie. Die enigste ding wat die Here uit jou en my mond uit hoor, is wanneer ons mense seën. Hy antwoord nie wanneer jy mense wil vloek nie. Al kleer jy dit hoe geestelik in. Jy bestraf dit nou, in die Bybel sê bestraf mekaar. So alles behalwe mekaar bestraf is eintlik help mekaar reg. Dis die woord bestraf. Dis nie vang die ouens en wens die ou sleg toe en hoop hy kry 'n kramp in sy toon of hy gaan dood en
dodelik siek word van kanker, dat hy hom kan bekeer. Die Christene bid so, hallo. Hierdie gemeente se mense, ek weet, dis verkeerd, dis 'n leuen van die vyand. As jy nie iemand kan sien nie, bly stil. Eina. Weet jy wat vind ek? Die meeste van ons se vrede word beroof, want ons hoor van iets van iemand gesê het, ons het 'n persepsie oor dit, en ons hardloop weg met dit. Maar hoor, dit is alles behalwe wat eintlik gebeur het. As jy toelaat dat die goed 'n houvas op jou kry, en jy daarop reageer, en toelaat dat die goed wat jy hoor jou ontstel, kan ek jou sê, beroof dit jou van jou vrede. Jesaja 54:17, 'n baie bekende vers. No weapon formed against you shall prosper. Do you believe that? Now, why do you believe that when somebody speaks evil about you, that word will prosper? Can I hear from you? Why do you believe that? If you say you believe what Isaiah says, that no weapon formed against you shall prosper, why are you believing so many times when somebody speaks bad about you? Why do you believe that it will have an effect on you? Because it will be as you believe. Hallo? Julle wat op Facebook is net gesien, ek was opgewonde oor my 2 eile wat daar gekuier het vir 'n tyd lank. Nou is hulle weg. Hulle het nou 'n ander jagveld gaan soek. Die rotte is nou 'n bietjie uitgedun daar by ons. En daar's mense wat daar kom, dis onheil. Iemand gaan siek word, iemand gaan sterf. My word, wat jy waar kry. Jy van gou die verse in die Bybel? Ja nee, weet jy, sataniste daar by mekaar kom my berg en teen gebid, dis kom hulle die Heilige stuur hier om wat te moet doen. So where is it in the scripture? Kan ek dit sê? Nee man, dit is so. As dit nie hier staan nie, dan staan dit nie so nie. Amen. Ja, dat is 'n swart kat. Jy gesien met hoe wat glo. Maar ek is nie 'n muis nie. As jy 'n muis is, okay, dan moet jy maar bang wees. Otherwise, ek is nie 'n muis nie. Ek is 'n kind van God. No weapon formed against me. Geen wapen wat teen my gespeel word. As ek dit glo, kan ek nie aan die ander kant kom en sê, dit wat die ander ouens doen, het 'n effek op my nie. Ek moet op een ding glo, ek kan nie 2 goed glo nie. Hy sê mos, jy kan nie 2 meesters dien nie, is dit nie so nie, ek kan nie 2 verskillende goed glo om 'n effek te hê nie, jy gaan of dit. Dis of swart of dis wit, daar's nie 'n grys area tussen nie, hoor my. Dit gaan wees soos wat jy dit glo. En as jy al hierdie bygelowe het van jy sal 'n breel oopmaak in die huis en dan sit nou, ek weet nie wat nie, en as jy die spieël breek, en is 7 jaar ongelukkig, nee, miskien 7 minute, want dan moet ek die gemors opvee en sorg dat daar nie glas oor is waar ons kan trap nie. Dis 7 minute langs dalk so ongeluk, but that's still over. Moenie die goed oor jouself uitspreek nie. Moenie die leuen van die duiwel uitspreek oor jouself nie. Deur toe te laat dat die leuns wat die vyand jou mee ontstel, soort van en jy dit eienaarskap daarvan vat, dis wanneer dit skeefloop in jou lewe. You see, when you take ownership of the lies, the devil, this very sometimes spiritual lies, that is when things goes awry. But if you stand on what God's word teaches and the truth that is in his word, that is what is important. So, the major part is rest with you. What do you believe? What do you accept? Because it's your free will that makes the choice. Adam and Eve had free will to choose. They chose to believe the lie. Jesus also had free will to choose. He chose to believe the truth. What do you choose to believe? Do you accept the lies? Or do you reject the lies?
even those that sound very spiritual. Want onthou, die duiwel sal jou nie kom mislei uit die playboy of uit die hustler uit nie. Jy weet mos al, nie daai ook nie. Ek gaan jou ook nie uit die sataniese Bybel uit mislei nie, want nie een van ek of jy het hom al ooit seker gelees nie, hooplik nie. Wil nie eers die ding hê nie. Ek gaan my nie daai uit mislei nie. Waar gaan hy my mislei? Hy gebruik wat God gesê het. And he twists the truth. And then people start to believe that. Remain in God's word. But in scripture as a whole, en dis hier waar konteks so belangrik word. Pas op om een stukkie te vat en te interpreteer en van buite af ondervinding in te bring om 'n ding te interpreteer. Wees versigtig daarvoor. Bly binne die konteks van wat die woord sê. Doen nou vir my daai gou speel. Nou die aand by die woordskool, snaaks ek het die môre met iemand gepraat en ek het juist gepraat oor maar die konteks, want iemand het die verskillende betekenismoontlikhede, want skrif het verskillende betekenismoontlikhede. As jy nou na die Hebreëus en die Griekse konkordansies gaan kyk, dan gaan jy sien daar's verskillende betekenismoontlikhede wat 'n woord het. Hy kan 5 verskillende betekenismoontlikhede hê. En die ouens wat die Bybel vertaal het, is dan geleerd. Hulle is dan ouens wat jare lank navorsing gedoen het. En een van die goed wat die belangrikste is, wat is die konteks van die sin en die hele boodskap? Watter een van die 5 betekenisse gaan hier werk? Gaan dit A, B, C, D, E wees? So dit moet nie oploop gaan met al die betekenismoontlikhede as die konteks nie die boodskap reg verklaar nie. Kan jy nie die verkeerde woord gebruik of vertaling of verklaring daarvoor gebruik nie. Verstaan dit mooi, dankie. Kyk gou hier, ons het so 'n stukkie van dit uitgesny en dit gaan oor die woordjie trunks. Nou wonder ek, is nou ongelukkig is nou Engels, maar kom ons kyk gou voordat ons begin. Trunks, wat is trunks? Wat as jy nou die Engelse woordjie trunk hoor, waaraan laat dit jou dink? Eerste ding, 'n olifant se slurp. It's a trunk. Wat nog? 'n kar se boot is in Amerika 'n trunk. Donald. Sê weer? Donald Trump. Kom, daar's nog betekenisse. Trunks kan 'n broek wees. 'n broek wat te sien aan het. Kom, daar's verskillende betekenisse. So kom ons kyk so 'n bietjie. Yes. Ja, trunking, hierdie goed wat hulle die elektriese drade insit, is ook trunking, dis trunks. Okay. So dit kan 'n olifant se slurp wees, kan 'n kar se boot wees, dit kan hierdie ding wees, dit kan 'n broek wees. Kom ons kyk. Dankie. We're going to deal with one of the most misunderstood sections in all the Gospels. This is about context. Context reveals the meaning. That is, how do you know what this means unless you see what came before it and what came after it? What people do with this next parable of Christ is they take it completely out of context and give it their own meaning over here, rather than understanding what did he say before he told the story and what did he tell at the end of the story. There's a beginning and a conclusion. He says something, he proves it, and he says it again. So I made this sentence up years ago to teach in graduate school. The context determines the meaning. So I want you to think, what do you think that word means? And I want you to think how many times, if ever, you change your mind. Okay? So just have it in your mind what you think that is.
gray trunks. More context. The big gray trunks. The big gray trunks bounced. You change your mind? Down. They bounced down the dusty, big clue, African road. You change your idea? The big gray trunks bounced down the dusty African road as the boy, the big gray trunks down the dusty African road as the boy ran by who was wearing them.